Nalazimo se na semaforu čekajući da se upali zeleno svetlo. Dok čekamo, nadam se će kamera dobro da snimi dole pedale, znači ne držimo nogu na kvačilu i auto u brzini. Kada se upali zeleno svetlo, pokrećemo vozilo, naravno koristeći kvačilo. Dakle, ruke su obe na volanu, ne odmaramo ih na ručici menjača jer to dodatno opterećuje menjač i dole njegov mehanizam. Prilazimo kružnom toku koji je veliki problem većini vozača. Evo pomenuto kružnog toka, znači pazimo i na retrovizore, pazimo i unapred. Popuštamo samo pedalu gasa kako bi se automobil smirio i laganim pritiskanjem kočnice, sada dodavanjem i kvačila, stajemo. Uključenje u kružni tok nekada zna da potraje. Zato se vašim vozilom nemojte skroz približavati prvom vozilu koje treba da se uključi tada u kružni tok, jer ćete stajati na pešačkom prelazu i biciklističkoj stazi smetajući korisnicima istih. Dakle, tek kada se vozilo ispred vas skroz uključi u kružni tok, dođite na njegovu poziciju. Gledamo pešake kojima nipošto ne pokazujemo rukom ukoliko želimo da što pre prođu, da se ubrzaju, jer to može da ih dovede u opasnost ukoliko ne obrate dovoljno pažnju na ostale učesnike u saobraćaju koji se nalaze oko nas. Ukoliko idemo na prvo ili na drugo isključenje kružnog toka, nalazimo se u desnoj traci. Ukoliko kao sada nastavljamo kruženje do trećeg isključenja, ulazimo u unutrašnju traku, uključujemo levi pokazivač pravca što drugima daje do znanja da nastavljamo kruženje, prateći situaciju preko ramena i na retrovizorima, a pred isključenje palimo desni žmigavac, opet vodeći računa o pešacima. Evo još jedan prolaz kroz kružni tok ukoliko prvi nekome nije bio dovoljan. Ukoliko idete na prvo i drugo isključenje, ostajete u desnoj traci. Ukoliko kao mi sada idemo na treće isključenje, palimo levi žmigavac, što znači da nastavljamo kruženje, nalazimo se u levoj traci. Pazimo na spoljašnju traku, gledajući retrovizore, i palimo žmigavac. Sada moramo da propustimo sva vozila koja se nalaze, dakle, u spoljašnjoj traci. Uveravamo se da nema pešaka. Evo nas kod sljedeće greške, odnosno kod jednog savjeta za vožnju. Reč je o uključivanju na autoput. Nije bitno da li se uključujete ovako kao ja sada sa parkinga ili se uključujete na autoput, odnosno na njegov početak. Ono što je jako bitno jeste da jako budete odlučni kada to radite. Možete obratiti pažnju preko ramena da slučajno nekoga nema. Odlučnim gasom i uključenjem pokazivača pravca ubrzavate, dolazite do kraja trake koja vam služi za ubrzanje na autoputu, odnosno za uključivanje, i tek tada se uključujete. Mi smo se sada uključili, tako reći, iz nule, odnosno sa parkinga autoputa. Ono što najveći problem pravi kod vozača jeste, pogotovo kada se u ovoj traci nađe kamion koji ide 90 km/h. Ukoliko se oni do trenutka kada se uključuju na autoput ne nađu na brzini od 90 na sat ili preko, nastaje problem sa kamionom kada ne znaju da li da ubrzaju i da dođu ispred njega, nego uglavnom koče vraćajući se iza njega i tako eventualno usporavaju neka vozila koja se nalaze iza tog kamiona. Dakle, pouka priče što se tiče ove greške jeste samo odlučno da nastupite sa ubrzavanjem na autoput, sa uključenjem i pažljivo se uključujući u ovu traku.
Pokazivač pravca, u narodu poznat kao žmigavac, obavezan na svakom vozilu kako bi nam omogućio da damo do znanja ostalim učesnicima u saobraćaju šta smo namerili sa našim vozilom. Pale se dosta jednostavno, dole za levi, gore za desni. Čemu je problem? Sad kada sam napomenuo zašto je bitno koristiti pokazivač pravca, došao sam na lokaciju gdje na bezbedan način mogu sam da snimim koliko je bitno pravilno koristiti pokazivač pravca. Dakle, idemo u levo na vrijeme, pre nego što sam počeo da usporavam uopšte, upalio sam pokazivač pravca. Na vrijeme, pogotovo ukoliko skrećete negdje van naselja gdje morate da stanete, da propustite vozače koji idu u susret, a imali ste pre toga nešto veću brzinu, morate baš ranije da uključite pokazivač pravca kako ne bi napravili problem ljudima koji se voze iza vas. Jako bitno jeste i pozicioniranje vozila pre nego što skrenete u levo, dakle vozilo mora da bude uz središnju liniju, dovoljno da ostavite prostora za vozila u susret. Zašto uz središnju liniju? Ukoliko se iza vas nalazi recimo kamion, nećete moći od njegove širine da vidite saobraćaj iza vas ukoliko na skretanju budete recimo ovako uz desnu stranu puta. Kao što vidite koliko je razmak do središnje linije, ukoliko bi kamion bio ravno iza vas, ništa ne biste vidjeli od njega. Tako da bi mogli da dođete u veliki problem ukoliko krenete da skrećete. Neko bi vas sasvim moguće udario ukoliko bih krenuo da obilazi tu kolonu. Koristite pokazivače pravca u saobraćaju onako kako ste učeni u autoškoli. Ukoliko vas mrzi da upalite žmigavac prilikom obilaženja bicikliste, pešaka, automobila ili bilo čega što vam je prepreka, zamislite da je to što obilazite nešto vaše, poput deteta koje pešači desnom stranom puta, vozi bicikl ili bilo šta drugo. Ili vaš parkiran automobil, da li bi stvarno želeli da prvi u koloni vozila koja nailazi na vas ne da znak pokazivačem pravca kako bi upozorio ostale na prepreku na putu? Ili biste želeli da vas samo izbegne brzim manevrom volana i dovede vas u opasnost od svih drugih koji na vas, nekoga vašeg ili nešto vaše nailaze? Dakle, uključujte pokazivače pravca i onda kada mislite da nije bitno. Ne umanjujte vrednost onoga što je najbitnije, ljudskog života. Evo ga tipičan primjer greške. Dakle, gužva je i oni na zeleno kreću i ostaju u raskrsnici. Koliko smo sebični i koliko ne znamo da razmišljamo. Pričamo o greški ulaska vozilom u raskrsnicu u kojoj je trenutno gužva, odnosno zastoj. Ne možete da prođete kroz crveno, ali ne morate obavezno da krenete i na zeleno svetlo. Napravit ćete gore sebi i svima ostalima koji treba da prođu kroz istu. Dakle, ne možete da ih preskočite, ne možete da prođete kroz njih, propustite jedan semafor, propustite dva zelena svetla. Verujte, na taj način ipak ćete proći brže nego na ovakav. Ušli smo i u noćnu vožnju da ukažemo na grešku srećom malog broja vozača, ali taj jedan od 1000 može da napravi veliki incident, nezgodu i problem ukoliko se ova greška nastavi dešavati. O čemu je reč? Dakle, reč je o nepaljenju svetala. Ne znam kako vozačima u noćnim uslovima može da se desi tako nešto, jer kontrolna tabla ispred nas svakako kada sija nam govori da smo upalili svetla, makar poziciona. Uglavnom automobili sa dodatnim kontrolnim lampicama, zelenim i plavim, nam govore da li smo upalili i kratka ili duga svetla. Ne dozvolite da vas sistemi novih automobila, koji mi se iskreno uopšte ne dopadaju, prevare. Jer svetle napred, instrument tablom i samo sa LED osvetljenjem u farovima, dok nazad ne sija ništa, što naravno dodatno može da bude veliki problem i pored kočionih svetala koja naravno u slučaju
usporavanja vozila svakako rade. U trenutku snimanja videa, upaljena kratka odnosno dnevna svetla po zakonu su obavezna, kao i u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti kada bi trebalo i da se podrazumevaju. Međutim, ono podrazumevano nije uvijek ispoštovano. Kako sam već napomenuo, vozači vozila sa prednjim dnevnim svetlima usled loše osmišljenog sistema neretko voze bez kratkih svetala i noću kao i tokom smanjene vidljivosti. Navika nepaljenja svetala sada počinje u autoškoli jer su obuke vozača na vozilima sa novim već pomenutim sistemom svetala dodatno uočljiviji zbog table obuka vozača na krovu i primetnim folijama usled brendiranja vozila. Položenom vožnjom i kupovinom manje uočljivog auta, uglavnom bez novog sistema osvetljenja, a bez navike paljenja kratkih svetala, dobijamo vozače koji će sebe i druge barem nekada dovesti u opasnost. Ono što sam primetio jeste da su u najvećem prekršaju vozači sivih automobila koji se pritom neosvetljeni, pogotovo na putu van naselja, najteže uočavaju. Jedna od sigurno najvažnijih stvari za bezbednost svih nas u saobraćaju jeste videti i biti viđen. To bi bilo sve za ovaj video, hvala vam na gledanju, ostavite like, podelite video ukoliko mislite da bi nekome mogao koristiti i prijavite se na kanal za još videa. Pozdrav!